Izaga chapter 6 verse 25. Ungakhanuki ubuhle bakhe enhlizweni yakho, angakubambi ngezinkophe zakhe. Ungakhanuki ubuhle bakhe enhlizweni yakho, angakubambi ngezinkophe zakhe. Ubungozi bespirit sika Jezebel yibo lobo khulunywa ngabo la, kungelile kwabesifazane abangaphendukanga kodwa basindisiwe bengaphendukanga, ngoba zimbili lezitho, khona ukusindiswa bese kwakhona ukuphenduka. Ukuphenduka ukushintsha kwengqondo, ukushintsha kwecabanga nokumeditate komuntu, ashintshe indlela zakhe abehamba ngazo ngoba usephendukile emva kokuba esesindisiwe. Ebandleni kaNkulunkulu khona laba besifazane abagcwele ebandleni bengasiphendukanga. Uphinde ufunde lapho. Ungakhanuki ubuhle bakhe enhlizweni yakho. Why kuthiwa ubuhle bakhe? Unobuhle okhulunywa ngabo akusibona ubuhle lokuthi athi uNkulunkulu mayiqeda ukudala umuntu athi kuhle, kodwa lobu artificial beauty. Uyazi phela nawe dadewethu, ngasikhathi uthenga le nwele zakho wathi ufuna ukuba hot, ngasikhathi uthenga ama eyelashes wathi ufuna ukuba hot, wathi wena ufuna ukuba hot. Abantu abahot lana kuwena amadoda abuka wena. Yeza Jezebel, abantu abahot meke babuka le artificial beauty yakho bayasha zinkanuko. Lo moya wena ukuthi nina natshela ukuthi lama waves ayathandazelwa, nadlala abashumayeli bamanga bangenwe ispirit sika Jezebel. Lama waves azohuka ingceku ziwe phu, zishumayele ziwile, zifakaze ziwile. Lamajazi amakhulu amakhasikhoka befundisa bewile. Bona ngathi uwile pastor, awuzwani nomuntu ozothi usindisiwe ugciniwe. Isayini ukuthi unespirit sika Jezebel esicontrol mindset kuwe. Ungakhanuki ubuhle bakhe artificial beauty, ubuhle obungenanto yokwenza, the beauty that has got nothing to do with the will of God, but it has everything to do nama-devices kaSathane. Lokho ubuhle bey'nkophe sisi wami, ubuhle bamadimoni. Nobuhle bakho bama-weaves, ubuhle bamadimoni obuzokwenza ibandla libe mediocre. The church enaboklama engenayo iglory. Let us reclaim the glory of the Lord. Kubuyela iglory ebandleni, kuhamba ispirit sika Jezebel, hamba into zamadimoni ebandleni likaNkulunkulu ongcwele. Uphinde le verse athi ufunda siswami iBhayibheli lakho limnandi. Verse 25. Ungakhanuki ubuhle bakhe, ungayikhanuki lento ayibiza ngobuhle, ungayikhanuki enhlizweni yakho, ungayivumeli lento yobuhle bamadimoni ithatha indawo, man of God, enhlizweni yakho. Uyingozi wesifazane mayingaphendukanga, akaka-worship azabhuquze phansi nenyembezi lutho. Ubhekela amadoda azuthi othandaza kakhulu yena okholwa ngidlula bonke, engenandaba necharacter. Ngoba indoda engenaNkulunkulu ifuna abosisi abathandaza ngey'limi, ingenandaba necharacter. Ifuna osisi abaney'nkopho, ingenandaba nokukholwa. So mtholile-ke lo wakho zinjani? Kunjani ekhaya? Kukhona ukuthola? Wamthola efaka iweave eney'nkopho ebandleni lakho emsonta kulona. Ninakho ukuthula ekhaya? Zingaphi izinto eniyibangayo manje ngoFacebook noWhatsApp? Hello?
angenanzi njani angakubambi ngezinkophe angakubambi ngezinkophe ngoba le inkophe uSathane uyazazi lithi iBhayibheli asisiba bangawazi amaqhinga kaSathane uyazazi uSathane ukuthi owesifazane ongenaNkulunkulu uqeqeshiwe ukuthi wakujamela ngenkophe nje usekubambile engakuthintanga ngezandla la sisifele esithi sindisiwe veze ibhlokwe yini le nkombe ngaphambili nasi sifebe sigqoke ibhlokwe lentombi sentombazane yini le nkombe ngaphambili siswami uqonde kwenzani ngakho uqonde ini wemfothi nebhlokwe eliveza amazambane ngaphambili inhloso yini vele hello uqonde kwenzani wenzani chazela umphakathi uzwe wenzani sebandleni kaNkulunkulu noma kusethaveni njengoba sophichoza nje namadolo amamba aqinile namagwegwe wenzani angakubambi ngezinkophe zakhe isifebe sinenkophe zokubamba amadoda noma ungathi usindisiwe mawusafaka inkophe unezakho zokudalwa uyisifebe esizodiliza indlu kaNkulunkulu ngeinkanunko sike ICU ngenxa yakho lamadoda akwazi ngisho ukushumayela manje phambi kwakho asebambekile iqinisi lelo. That is why dadewethu nawe uyazi lo mfulayo vele umfakele le nkopho uzifake uqeda uhlale phambi kwakho wathambisa amehlo ini yona ala wethi shuthi ke bazalwane baNkulunkulu esekhulume kanje akho lutho ekhulunywa uNkulunkulu uyasaba ukukhuluma ilento yakho angakubambi balekani madoda babamba labantu uyingozi usindisiwe ungaphendukile uze bandleni uzobheka umshado inkingi iyona lezo idala ukuthi awuzange ukuzokholwa awuzange akusizakala awuzange ngavangeli uzile bandleni uzofuna umsebenzi iyona lento ezokwenza udala inkinga angakuba baleka umoya kaJezebeli ibandla abantu bonke besifazane abenza lezi zinto bayalawula ibandla ngespirit somkhathi ibandla lilawulwa ngomoya kaJezebeli noma ngabe uyaqala ukuzwa leqiniseko likhuluma akuzoshintsha ukuthi iqiniso ngoba kuyimina ngedwa ngilikhuluma noElijah ufuna ukubulawa uJezebeli wathi yimi ngedosele baprofeti bakaNkulunkulu amanga uthi Hitler a lie told often enough becomes the truth wena wajwayela amanga asezaba iqiniso endlebeni zakho kodwa still asengamanga phenduka kumoya kaJezebeli okusebenzisayo verse elandelayo Amakhosi esibili chapter 9 verse 30 uJehu esefikile eJisrayeli uIsabeli wakuzwa waqaba amehlo akhe makufika uJehu ugcotshe uthabe inkosi yaIsrayeli and akadlala uJehu akanaso isikhathi semidlalo bekade idlalo wahambi la edlala hide and seek ethi umfundisi kodwa eshadisa izitabane ethi umfundisi ehambela nezinto okuthiwa kuyokwambulwa amatshe umthandazo yabafile imthandazo yamamisa nayo ukhona uJehu akadlali akanaso isikhathi senonsense uyafana noElijah userious kabi esefikile eJisrayeli uJehu wenzani uJezebeli uJezebeli wakuzwa wezwa ya waqaba amehlo akhe waqaba lamehlo ama eyelids shuthi le makeup yabesifazana abangakholwa Jezebeli dadewethu wenza ini wena ngayo mawuthona umoya kaJezebeli uyifakelani pho wayifakelani uJezebeli manehlo senzingafani haleluya
uma ninenhloso ezingafani noJezebel, why usebenzisa izinto zikaJezebel oyisifebe na? Kanti inhloso zenu indlela zenu azifani. Awuphinde uqale phansi lelakho lizwala kamnandi. uJehu esefikile eJisrayeli, uIsabel wakuzwa, wagaba amehlo akhe. Wezwa ngoba besifazane babuthakathaka kuphi? Ngokuzwa. Wezwa ukuthi kunenzoda ezobili lamagceke. Athi sadla thina. Sadla. Esezwile yafika ngempela indoda. Igama layo uJehu. Uzwile ukuthi kunendoda ezayo. Ngoba ifeme azohlangana namadoda zenza lento yenzayo, ziyaziqaba. Noma ungavutha siswami ubaprofeti batshena amaqiniso usenzele izinto zenza unomoya kaJezebel. Abakutshela iqiniso mhlawumbe unikela kakhulu esontweni lakho. Usenza lezi ozenzayo unomoya kaJezebel. Hey sisofile ngiyalithanda lelakho ngingakho ngifuna wena hayi mina. Verse 30. uJehu esefikile eJisrayeli, uIsabel wakuzwa, wagaba amehlo akhe, wahlobisa ikhanda lakhe, walunguza efasteleni. Wagaba amehlo akhe ama-eyelids. Wenze njani? Wahlobisa ikhanda lakhe. Wahlobisa ikhanda lakhe ngama-weaves. Walunguza efasteleni. Eseqedile ukugaba esefakile uphawuda wayiphaphatha, wafaka naloko okuphinkanyana eziqhonyeni, waphaphatha intombi kaJezebel. Yafaka ihuji yayo le yakhe eboveke engathi igazi enyanyekayo. Waphaphatha njengomuntu wesifazane. Mama umfundisi. Engithi phela inkosi indoda yakhe injengompriest, injengomfundisi. Yena njengomama umfundisi. Mama umfundisi, uJezebel usenza lamanyala enziwa uJezebel. Unomoya ofanayo, ungazijustify unomoya ofanayo. Ekugcineni kwakho konke walunguza efasteleni. Ifeba sinayo inkinga ukuvuka zijulukile kade zilele ebusuku. Zingagezi lukwa kwakona. Zilungisa amehlo, zilungise ubuso ziphaphathe, zilungise inwele, zifake irutshe ebovu, bese zihlale zicofa ifoni ukuze kushone elinye ilanga. Ngoba usathana uthi mayeyibuka esibukweni uthi, wow, you are hot, Miss Hot. Walunguza efasteleni. Wayicabanga ukuthi le artificial beauty izoyintshontsha inhliziyo kaJehu. Hambe wrong. Uhambe wrong. Wahambe wrong. uJehu akadlali bazalwane. Akazange ntshontsheke kunalokho wathi makakhishwe ngalo iwindi lela afuna ngala madoda, waphahlazeka wafa. Uzofa kanjalo wemuntu onenkanuko kaJezebel. Uzofuka ufa kweyifebe. Spirit esilawula ibandla esikuwe. Phenduka dadewethu, ingozi umuntu wesifazane ongaphenduki. Uyingozi emphefumulweni yabesilisa ababuthakathaka. Futhi uyingozi nasemphefumulweni yabesilisa abangekho buthakathaka. Umuntu wesifazane ongaphendukile uyingozi. Danger, Shefar, ingozi, Jezebel, uwe. Phenduka mfowethu, ibandla lakho alisenalo iqiniso kuma wena phambi kwalo. Nespirit sikaJezebel ushaya bonke abaneqiniso. Umele nkemba. Awubulala uJezebel kodwa ubulala abaprofeti. Kodwa bazalwane, ngiyamthanda uJehu, wabulala uqobo lwakhe unina weyifebe uJezebel ukuze ibandla libe nokuthula. As destroy Jezebel manje. As destroy uJezebel siya kuDisemba.
ake sidestroy ispirit sikaJezebel ebandleni. Ake sidestroy lo moya oseculate ebandleni. Ongazwani neqiniso. Oshaya ingceku ze waze wanqunwa inceku yami wena ngengokuthi wafakazela iqiniso. Wanqunwa Wahabi indoda kaJezebel. Ahabi uzobulala baze babe bangaphi? Ongafuni bakhuluma iqiniso. uJezebel mayengabulawa uyena obulalayo. Bashona pha boNabothi. Wathi mabulawa uNabothi udliwa isivini sikaNabothi. Izandla zikaJezebel isigcwele igazi. Izandla zakho neartificial beauty yakho inengcebo eziningi esesihlogweni namhlanje. Dade wethu, kanti ufuna ukuthi ubulale baze babe bangaphi? Before uphenduke. Awuna ndaba noma lento yakho yalamawizo akho seyihlele ekhanda njengempephe exabene, usaqhubeka usayigqoka noma amathanga sentswamile usasheqe usafaka osheko uvula amathanga njengobani njengalo wesifazane uba udilayo wathatha uSamson wambeka emathangeni. Uyingozi umuntu wesifazane uma ungaphendukile. Sila sikhona namhlanje isifazane. Samson wakhishwa amehlo isifazane, wakundwa amagodi isifazane. Mandla likaNkulunkulu lakhonza limanqika phakathi kwenhlangothi ezimbili, isifazane Jezebel ebandleni likaNkulunkulu. Phenduka. Ungaze uye ekwehlulelweni, phenduka uxolise uzilahle kuNkulunkulu. uNkulunkulu bengayanga ngenhloso yakholwa, ngiyidevil worshipper. Mawenza lezi zinto idevil worshipper, awuzazi wena ukuthi uyilo. Ezani izipho zifeze iphi purpose? Ziseva iphi purpose? Ezani izipho? Umoya kaJezebel. Esani skipper lesifeza amabele. Ispirit sikaJezebel sokufuna amadoda ebandleni. Akuyona love hunting ground ibandla likaNkulunkulu. Akuyona marriage hunting ground ibandla likaNkulunkulu. Akuyona indaba yemisebenzi hunting ground ibandla likaNkulunkulu. Jezebel, repent. Phenduka. 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 Repent. Kungakabi late. Moya obulala imfundiso eziphila ebandleni, phenduka. Qoka noma kanjani umuntu lokanifundisa ngokugqoka nithi unitshayela umthetho. Sasike ipointing sokuthi kubhalwe akubhalwanga ku-Old Testament, kwabhalwa ku-New Testament. Isambatho sowesifazane ebandleni. Lo moya uningene unenza nihlalishiswa amadimoni ukuthi wasifundisa lokhu nalokhu sekuwumthetho, sizozwa ngomoya ingcwele njengoba uyilento yiyo. Uthini umoya ingcwele? Uthini umoya ingcwele? Umoya ingcwele ave ezokhuluma egxabeni. Uyigxaba uyihlazo manje noma ngabe uvuka embedeni wama-Versace namashiti e-Versace namagushi anginandaba. Uyigxaba ungakayenzi intando kaNkulunkulu, sabanjwe labo moya. Wenza lobuhlo obungcolile bamadimoni ngoba uthi ufunde kakhulu uthisha omkhulu esikoleni. Noma wena ingoba uyinesi. uNkulunkulu akadala nginesi, wadala wena. Futhi wadala ukuthi ureflect ikhazimolo. Manje ureflect glory kaNkulunkulu, reflect glory kaSathane. Wandisa inkanuko ebandleni. Nale ncebo ukuthi ishumayela kakhulu uhalela ngisho ukuyibona sisi wami. Uthi akuyibuyayo la kimina. Ngihlalela kabi nje ukuthi ningibonise lo ncebo ungenwe umoya kaSathane, destroyer. Uyi-destroyer. Phenduka. Sesithandaza egameni likaJesu. Nkosi yomose kubusise. KoJesu Kristu Nkosi ephilayo. Amen.